Uvira ni iki? Uvira ni umujyi wa kabiri muri Kivu y'Amajyepfo mu karere ka Kongo. Umutekano Uvira uhagaze ute? Biravugwa ko Uvira yaba ku munsi washize w'ejo yarimo akavuyo hagati y'ingabo za FARDC ndetse na Wazalendo. Kurikira Future Line Update umenye byinshi bijyanye n'aka gace ka kabiri muri Kivu y'Amajyepfo. Ikaze. Nyuma y'uko rero M23 ifata Goma, yarakomeje igenda ifata uduce tumwe na tumwe two muri Kongo. Ahangaha hari mu majyaruguru ya Kivu aho yamanutse igafata agace ka Kichanga, irakomeza ifata Bunagana, irakomeza igera Minova. Ahangaha ni ejo bundi aho yafataga Bukavu, bikemezwa officially n'ingabo za leta za Kongo ko Bukavu yamaze gufatwa ikontororwa n'ingabo za M23. Utwo duce muri no minsi cyangwa se muri kino gihe uhereye ku itariki ya 16 kugeza ubu ngubu ku itariki ya 18 nibwo buce M23 irimo iragenda ikontorora. Twahagire twakomeje tugeze ahangaha bivugwa ko muri Uvira naho M23 iri kugenda ihasita cyangwa se ihakabakaba. Ahangaha ku munsi wa 16 ushyira ku itariki ya 17 niho bivugwa ko Uvira ingabo za FARDC zakoranyijweho na Wazalendo. Biravugwa ko imirwano hagati y'ingabo za FARDC zari zimo zirahunga zijya Uvira zakubitana na Wazalendo. Wazalendo ishaka kubaka ibikoresho cyangwa se ishaka kubaka intwaro ngo ijye kwihanganira na M23. Nibwo rero FARDC yaje kubima ibikoresho, imaze kubima ibikoresho Wazalendo irarakara. Ikirakara rero yaje kwataka FARDC bakozanyaho da karahava. Ahangaha Wazalendo na FARDC bararwanye bateza intambara mu mujyi wa Uvira. Abaturage abenshi bahungiye i Burundi, bivugwa ko ku nkambi y'i Burundi ahenshi ariho bagiye bajya. Umujyi wa Uvira uri ku kiyaga cya Tanganyika ku ntera ya kilometero 23 uvuye i Bujumbura mu Burundi wambukiye ku mupaka wa Gatumba. Ahangaha niho bivuga ko aba basirikare ba FARDC bakojanyijeho na Wazalendo. Ibivugwa rero muri Uvira ahangaha urabyumva, ariko reka twumve abanyamakuru ba BBC cyo babivugaho bari bahatubereye hariya. Yego, mu mujyi wa Uvira ituze ryagarutse ku wa mbere mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo nyuma y'imirwano yabaye ku cyumweru yiciyemo abantu bagera ku 12 b'abasivile n'abasirikare nk'uko Radio Okapi ibitangaza. Iyo mirwano yabaye hagati y'abasirikare ba leta FARDC n'itsinda ry'abarwanyi bazwi ku izina rya Wazalendo. Ku cyumweru ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwije amashusho yafashwe n'umwe mu ngabo za leta agaragaza ko itsinda rye ryashegeshwe n'imirwano hagati yabo na Wazalendo. Umwe mu batuye mu mujyi wa Uvira yabwiye BBC ku wa mbere ko muri uyu mujyi hari umutekano muke. Yagize ati Wazalendo na FARDC barimo kurwana. Wazalendo basabye ibikoresho ngo barwane na M23. FARDC nayo yabimye ibikoresho bituma ejo ku cyumweru barwana. Ku munsi wo ku cyumweru rero niho babashije gukozanyaho bitewe nuko Wazalendo yaje kwaka ibikoresho FARDC ngo twabivuze, FARDC irayibima bituma barakara bakozanyaho. Nkuko uwo mugabo utabashije kwivuga izina yabitangaje, yagize ati nyuma yaho uyu munsi ku wa mbere habaye agahenge gatoya, ariko mu muhanda nta modoka nta bantu batambuka mu muhanda, urebye nta kigenda, nta mahoro ahari. Nkuko atabashije kwivuga izina, we nk'umuntu uhibereye yavuze ko imodoka ntago zigenda, amabutike arafunze, mbese nta gahenge kari muri Uvira. Aho ngaho hari ku munsi wo kuwa mbere leta ya 17 nk'uko bigaragara. Amashuri yarafunzwe, ubucuruzi bwose burafungwa. Urumva ntago abana bakwiga, harimo umutekano mukeya ugaragara muri ako gace ka Uvira. Serge Kigwati ukuriye society civile muri ako gace nawe yemeje ko imirwano muri Uvira yatewe no kuba Wazalendo barashatse kwambura intwaro abasirikare ba FARDC bahunze bava i Bukavu, maze FARDC yabyanga bikavamo kurasana.
uyu nguyu ni ukuriye sosiyete sivile witwa Serge Kigwati nk'uko nawe abitangaza. Yavuze ko FARDC yashatse kwakwa intwaro na Wazalendo ariko FARDC ikazibima, noneho bagatangira imirwano. Kigwati avuga ko kuwa mbere hagarutse ituze nyuma y'imirwano yabaye ku cyumweru, nubwo yemeza ko ibintu bikifashe nabi muri uyu mujyi wa kabiri munini mu ntara ya Kivu y'Epfo. Nk'uko mubizi rero abantu bazi muri Kongo, hariya muri Kivu y'Epfo, uyu mujyi wa Uvira niwo mujyi ugaragara nk'aho wa kabiri munini. Twababwiye rero uduce tumwe na tumwe M23 ikontorora. Twabwiye kuva yafata Goma, yakurikijeho Bukavu, ahangaha iri kugenda ikontorora ahitwa Minova, Bunagana ndetse na Kichanga. Umuturage wavuganye na BBC yavuze ko muri Uvira nta buyobozi buhari. Bivuze ko nta buyobozi bugihari bushoboye kubasha gukontorora cyangwa se gufasha abaturage kugira ngo babe bafite umutekano uhagije. Hasigaye izina gusa ry'ubuyobozi, urebye barahunze bagiye Kareme, abandi bajya i Bujumbura. Bagiye bahunga rero bajya mu duce dutandukanye, abigire Bujumbura n'abagiye ahitwa za Kareme. Abategetsi b'intara ya Kivu y'Epfo bakoreraga i Bukavu bizwi ko mbere y'uko uyu mujyi ufatwa mu mpera z'icyumweru gishize bahungiye Uvira. Ibyo uyu muturage yavuze ko bakomeje i Karema na Bujumbura. BBC ntiyabashije kubigenzura mu buryo bwigenga, ariko uwo muturage we abivuga gutyo ko abategetsi bo mu ntara ya Kivu y'Epfo bagiye bahunga bava i Bukavu bakomeza bajya za Uvira, babashije guhunga bakomereza aho bita za Karemi ndetse na Bujumbura. Amakuru atandukanye avuga ko abarwanyi ba M23 bakomeje kumanuka bava i Bukavu basatira umujyi wa Uvira. Ibyo abarwanyi bo bataremeza neza. M23 yo nk'uko igenda isatira, igenda ifata uduce tumwe na tumwe, igenda idufata gake gake, itangaza neza ko yafasha ahantu ari uko byamaze kwemezwa, nk'uko itanga amatangazo, nk'uko igenda ibigaragaza. Murabizi nka mbere ifata Goma ko yamaze gufata Goma, bakavuga ko yafashe Goma ariko itayifashe. Yo irabanza igafata umujyi neza, yamara kuwufata igashyiraho itangazo riri official, itangazo riba ribyerekana ko neza yamaze gufata umujyi. Ahangaha rero nk'uko bari kugenda babivuga ntago M23 irafata utwo duce, yo igenda isatira gake gake. Amashusho amwe yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yerekana abaturage bahita Panzi mu majyepfo ya Bukavu bakira abarwanyi. Andi mashusho yafashwe n'abaturage yerekana abo barwanyi. Abaturage bavuga ko bageze ahitwa Nyangezi, inzira yerekeza Uvira. Uvira ni umujyi uri ku kiyaga cya Tanganyika, uri kuri kilometero 45 uvuye Bujumbura mu Burundi, wambukiranyije ku mupaka wa Katumba. Uburundi buvuga ko mu cyumweru gishize gusa kuva ku wa gatanu kugeza ku cyumweru bakiriye impunzi zigera ku bihumbi 10 zajyanywe mu nkambi z'agateganyo ziri mu ntara za Kibitoki na Bubanza mbere yo kugizwa kuri Kibitoki na Bubanza mbere yo kwigizwa kure y'umupaka nk'uko amategeko abiteganya. Ahangaha rero nk'uko amategeko abiteganya, ntago impunzi ushaka kuzishyira ku mupaka hafi aho ngaho, ahubwo uzegeza kure cyane y'umupaka kugira ngo zigire umutekano. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu Burundi yavuze ko muri izo mpunzi bagomba kuvanguramo abasirikare ndetse n'abasivile. Ntago ushobora gufata abasirikare n'abasivile ngo ubashyire mu nkambi imwe. Ahangaha rero nk'uko mugenda mubyumvira gake gake, ni amakuru ari kugenda atugeraho kandi mashyashya, ibigaragara ko M23 iri kugenda ifata uduce tumwe na tumwe two muri Kongo. Ariko bikavuga ko aho M23 igenda ifata, abaturage bagenda bishima kuko igenda ihashyira umutekano uhamye, ukahashyira ubuyobozi ufite ireme kurusha ubutegetsi bwa leta ya Kongo uyobowe na FARDC. Komeza ukurikire Future Line Update, ukomeze ugezweho amakuru mashyashya. Murakoze.